nshuti banyarwandakazi mbahaye ikaze hano kuri MTV Show, aho tugiye kuba dukurikirana umukino ugiye kubuhuza ikipe y'igihugu Amavubi ndetse n'ikipe y'igihugu ya Ghana. Ikipe y'igihugu Amavubi rwose yambaye imyenda y'umuhondo mwinshi n'icyatsi, mu gihe ikipe y'igihugu ya Ghana yambaye umweru mwinshi cyane harana nimero zankishije amabara y'umukara. Reka tumanuka ncumwe bagiye kuba babanzamo. Ikipe y'igihugu Amavubi mwiza amaza kwamo Ntwari Fiacre, abadefenseur aza kwakinisha defenseur bane, no kuvuga ngo ni Mashimwe Mangwende, Mutsinzi Ange, Rwatubyaye Abdul ndetse na Ombolenga Fitina. Umutima mu kibuga hagati bakwanyura abasore babiri mu mediateur baza kuba ari Bizimana Jihad ndetse aza kufatanyije na Mugisha. Aza kuba abasore banyura ku ruhande rwose ni Papi Sibomana ndetse aza kufatanyije n'uyu musore Mugisha, ndetse abatakaraza kuba Hakim Sahaho ndetse yafatanyije na Mugenzi. Abari ku ntebe y'abasimba ndi kubonaho abagabo nka Kevin Muhire, Mutsinzi Thierry, Byiringiro Rage ndetse ari kumwe na Niyonzima, ndetse aza kufatanyije Gitego, Serumogo Ali ndetse na Mitima Isaac kabisa. Sabo gusa araza kuba ari kumwe na Niyo Mugisha ndetse Ruboneka, Nshuti Innocent ndetse na ndi kumwe nayo. Reka dukomeze ku ikipe ya Ghana none abakinnyi bagiye kubanza mu kibuga cyayo. Mwizamu harimo Ofari ari kumwe na abadefenseur harimo na Mensa, Jikuri, Mimarino, Odoya ari kumwe na Abusonzi ndetse na Babayi afatanyije nande na Ashimeru araza kwa gusatiza aza kwa hanyura abasore nka Pinista ndetse n'uwo musore Ayawo. Igihe mwiza kubusatiza aza kwa hariho Gio Yao na abasimbura kuri abasimba ndi kubona Kuto, nkabonaho Williams, nkabonaho Nwama ndetse n'uyu musore Mr Miniro. Araza kubaho kandi uyu musore Amrat ndetse na Bukari, araza kuba ari kumwe kandi na n'uyu musore Kirifani ndetse na Sedu. Reka turebe hano match yo hano igiye kuba itangira kabisa. Mbabwira ariko n'ubu utarakora subscribe hano kuri MTV Show, iyi niyo mwanya mwiza wo gukora subscribe. Kora subscribe, comment na share hano kuri MTV Show, ubundi turyoherwa n'umukino. Nkubutsa ko iyi mikino y'igikombe cya Afrika, iyi ni imikino y'igikombe cya Afrika kabisa. Bakinnyi bamaze kuba bajyana mu kibuga kabisa, babona ko bita bishyushye cyane. Habona line-up y'ikipe y'igihugu ya Ghana ari nayo yakira umukino. Iyi kipe y'igihugu Amavubi ari niyo yasuye. Reka turebe match amaze kubitangira. Bamwita Abdusameo aracenga hari umuntu Abdusameo acenga ari kwica. Reka turebe Abdusameo reka turebe hariya passe shot hanze. Yebaba hariya byari bikomeye hari imbere y'ikipe y'igihugu Amavubi. Abdusameo afata icyemezo azamukana ball hariya neza cyane. Reka turebe mpano uteka imbere zamu byarinzwe na Ntwari Fiacre, yamaze kutera yahaye Mutsinzi Ange ari hito cyane kutokubita kwa Bizimana Jihad akina na Hakim Sahaho bamukora ikosa ariko bamuti nta cyabe dukomeze. Abadeli n'uresemo yafasha n'ubundi atawutakaza katawusa Amavubi rekipera neza cyane. Bizimana Jihad acenga hariya. Bizimana Jihad double box ishot poto. Bizimana Jihad uturikije umuntu kubita ishot remereye cyane kaje Jikuri akina na Abdusameo gusiga hariya. Abdusameo utakaza ariko Hakim Sahaho kanza cyane. Reka turebe Papi Sibomana controla baro akanda kwa Hakim Sahaho akina neza cyane ashakisha umusore Mugenzi shot goal.
Mugenzi Bizimana kuri baro nziza arahawe na Bizimana Djihad, nta kintu akora yinjira muri boxi cenga umwe babiri batatu, ubundi nta kintu akosa kitashiriye baro mu ncundura. Ikipe y'igihugu Amavubi igitego kimwe, ikipe y'igihugu ya Ghana ubusa. Ibintu bikomeje kuryoha hano. Reka turebe Abdou Simeon ni Ghana Abdou Simeon yakina kwa na Gio Kayo, Gika aragusiga, Gika shot ariko Ntwari Fiacre ufata neza cyane, Ntwari Fiacre ufata neza cyane. Reka turebe Bizimana Djihad, manager akina ballon ndende ashakisha nde Sibomana asubiza kwa Mugenzi kwica n'ubundi akosora kwa Djihad, ariko match hano igice cya kikaba kirangiye. Ari ibitego kimwe cy'igitego cy'Amavubi cyatsinzwe n'uwo musore Mugenzi, igitego cyagiye ku minota 33 akakobosa bw'ikipe y'igihugu ya Ghana. Reka dukomeza na half time ubwo yagiye bigenda, no kuvuga ngo kumukwera baro ikipe ya Ghana yihereye baro kurya ku 34%, igihe ikipe y'igihugu Amavubi yihereye 33%. Ama free kick wavuganye yego yarari kunshaka iki muri abakobwa, none se wabahaye nimero ye? nanjye ntayo mfite. nuko yandika rero mu bakobwa si bari hano, nari nzi ko ari buhamagare cyangwa bahuze umurongo bavugane. Bagira ngo bajye muri siporo. Aya tugokana ku kibuga rwose Amahoro Stadium, aho ikipe y'igihugu Amavubi iri gukina ikipe y'igihugu ya Ghana n'imikino y'igikombe cya Afurika. Reka twagarutse na half time tugakoma mu gice cya kabiri hano, tugaruka hano mu gice cya kabiri kabisa, aho uyu musore Kevin Muhire agiye kuba yinjiramo asimbura, igihe na Byiringiro Rage nawe agiye kuba yinjiramo asimbura. Ukuvuga ngo Byiringiro Rage yinjiyemo asimbuye uyu musore Sibomana Papi, mu gihe Kevin Muhire yinjiyemo asimbura Hakim Sahao. Ubwo izindi miriko zaba ziba nuko uyu musore Nyizamu nta mpinduka zabaye, nuvuga ngo impinduka zabaye Serumogo Ali Omar nawe araza kumukanya kubaza kubasimbura. Ku mpinduka z'ikipe y'igihugu ya Ghana nazo nta mpinduka zabaye kugeza ubu ngubu. Reka turebe igice cya kabiri cyamaze kwana kwa gitangira, ikipe y'igihugu Amavubi akari igiye gutangiza hano baro. Izi ni za mpinduka bari kugaragaza. Reka turebe Mugenzi yamaze kwakina baro neza cyane shashasha nde eheza Mutsinzanje akina na Bizimana Djihad akina na ikosa Kufra umusore twashimye rwose ukoreye ikosa rigaragara hano. Ukora ikosa rigaragara Kevin Muhire Luni ukora ikosa kabisa. Gatebe Bizimana Djihad amaze kwitera ataheza n'undi kwa Kevin Muhire akina rekipera kineza cyane ataheza kwande kwa ikatubera gusiga aragusiga, ariko umupira utana n'abagenda barenga. Gatrebe Kevin Muhire kuvanjamo hindi bintu. Kevin Muhire yakinije nande Mugenzi akina na Kevin Muhire yinjira muri box isho
bamwita Kevin Muhire Rooney. Uyu rwose umusore wabiciye bigacika nyuma yo kwinjiramo ku munota wa mbere w'igice cya kabiri ahise akora impinduka iteshyira igitego cyiza cyane, igitego cya kabiri cy'Amavubi. Gateye Kevin Muhire Rooney cyataka haracyo imbaraga cyane wita pasa cyaje kwa Mugisha. Mugisha kina neza cyane ashakisha Mugenzi arinjira muri box, Mugenzi arinjira, Mugenzi sho go. Mugenzi anandika gol ya piu. Kipe y'igihugu Amavubi, kipe y'igihugu Amavubi ibitego bitatu, ikipe y'igihugu ya Ghana ubusa. Aya haye ibintu bikomeje kugorana. Ubu ni uburyo bwiza bw'ikipe y'igihugu Amavubi kiye muri cyo cya kabiri kuva cyatangira, imaze ku bitego bitatu kubusa. Reka turebe ukuntu Muhire Kevin kuri pass yaheje Mugenzi akina neza hano neza cyane. Ye baba we ikipe y'igihugu Amavubi bitatu kubusa bw'ikipe y'igihugu ya Ghana. Reka turebe Muhi ndetse umunota 29 Mugenzi atekamo igitego cya gatatu. Reka turebe uyu musore bamwita Ashiro ufite ikarita y'ubururu y'umuhondo Ashiro kina pasa shasha ndende Abdullah Simeo arakwica Abdullah Simeo reka turebe isho go. Abdurrahman Simon umusore wambaye nimero 21 mu mugongo ayinjira muri box areba ukuntu Ntwari Fiacre ahagaze amukubita ishoti. Ntwari Fiacre nta kindi yakoze atanze abagabo. Ikipe y'igihugu ya Ghana igitego kimwe, ikipe y'igihugu Amavubi ibitego bitatu. Aya imikino y'igikombe cya Afrika tuweza kureba ko match iza kurangira. Bamaze kongera iminota 13, bateke iminota 13 y'inyongera. Kevin Muhire akina neza cyane ashashira Byiringiro Rage akina neza vuba cyane ashashira Mugenzi aragusiga Mugenzi sho go. Bamwita Mugenzi kuri passe nziza cyane rahawe n'umusore Kevin Muhire Rooney arinjira muri box mu minota 11 y'inyongera bashyizeho 10 yari imaze kurangira. Areba ukuntu Gadi yahagaze aramwitegize n'iminota zabaye kutoka base mensasembwe nakuyo. Areba ukuntu ahagaze neza cyane tamukubita shot ari igitego cyaka n'iki kipe y'igihugu Amavubi kubusa bw'iki igitego kimwe cy'ikipe ya Ghana. Gatoye Kevin Muhire n'undi agifite imbaraga cyataka katakaza Abdullah Simon yongera kwica kwizamukira Abdullah Simon mu kwa igitego cyame cya Ghana ishot hanze gatoye izamu hariya. Ashimero rwose atavamo hinjamo Ashimero soka hinjamo Asimero. Ubwo n'uryo ukomeye ikipe y'igihugu ya Ghana ribonye. Ateye Ntwari Fiacre arayihande yamaze kwitanga ariko umusifuzi atavuga uti match nahanganye irangirije. Match kabirangiye. Match yahuzaga ikipe y'igihugu Amavubi n'ikipe y'igihugu ya Ghana. Ikabirangiye ari ibitego 4 igitego kimwe cy'ikipe y'igihugu ya Ghana. Ibitego 4 byatsinzwe n'abasore nka Mugenzi atsinze ibitego 3 hat-trick. Kevin Muhire aza kwinjiramo aje gutsinda ibitego kimwe waninjema asimbuye mu gice cya kabiri. Iki gitego kimwe rukumbi cy'ikipe y'igihugu ya Ghana cyatsinzwe na Abdullah Simeo ku munota wa 90. Posiyo mu kwera barogana ikipe y'igihugu ya Ghana ihereye ku buryo bwa 35 igihe ikipe y'igihugu Amavubi ihereye ku buryo bwa 35. Amafiki amakosa yabonetse ni ikosa rimwe ryabonetse ku mpande zombi. Offside ni nabwo ikipe ya Ghana ntago igeze ibona offside. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda yaje kuba ibona offside imwe. Shots on taxi amashoti yakiza mu izamu aremereye. Ukuvanga ikipe y'igihugu ya Ghana yabasha gutera amashoti ane mu izamu, abiri
niyo yagiye mu izamu ko Fiacre yaje kubafatamo rimwe irindi za kwa byara igitego mu gihe ikipe y'igihugu Amavubi yaje kuba yinjiza amashoti ane mu izamu ane muri akaba bavyaye ibitego rimwe muri ryo ruvuga ngo niryo ryavuyemo ishoti ryari rikomeye ryakubise rapoto ryakubiswe na Bizimana Djihad kabisa wajyageje uburyo arabukomeye. Aha ikindi twavuga nuko kubijyanye na passes made zivuga ngo kuri pass zagiye zikorwa ndetse n'izagize ku bantu